Hello, Mashaka Nambana. Thank you very much for joining me on Mandla Gingirikani. My name is Legere. So today I want to do a reaction video. Yeah, Mhan Mabhedhle, Mhan Aggy, the main house. I want to hear what she's got to say because all of you have been complaining about her. You know, you've been saying a lot of things about her. Kuri, hey, vam rikinyela sikunwani, hey, vam vavisa. Duku, hey, muna manyenyela. So namhla kahle hlala kuthama hansi ni talk Mhan Mabhedhle. What has she been up to all along? Ababulabula yini emkarhini le hinkwayo, you know, namhla ayitweni kahle ko bayibyelani ko. Unfortunately, video gonna yime so man, mara I hope you'll forgive me for that. Mitanribalele makale cause video gonna ngari yime itlhelo rin'wana ku ya ka n'wina on your side. Mara nkome minribalela. Let's hear what Mhan Aggy has to say today. Ngari babulabula hi ti old ta n'wina. Hey, I don't feel the look you kobele even vosi. It's a dankar. Wena. That laugh, ne? Hi. Well, actually, she have that together no Tavo, so that's the Mhan Aggy, she talk she addictive man. Maralo mono, she to another Mogu life I found because angaza ato angari mihleka yena kahle kahle and sihloko xa nguxavava you know maybe ngavula ku maybe siya ku itwa xihleko from which point of view of life, you know. Mara mina I really like your life. I like it. Nranda loko mihleka nranda xihleko Ti ota n'wina. Mara mina ngixikoti xikangala fula vanhu va hosi. Hayibo. Oriko nunu wa mina village a tolovele na loko a date a tolovele kokota hi nenge. Nenge u ku a ni phela loko kokota hi nenge swi vula ku ti-plastic u khome hala na hala. Ti-checkers u khome hala na hala u le kokoteni. Ku ri loko u hlwela ku pfula na jika. And wa to pfulela munhu wa tani manje. Mali katekini wena. Munhu gongota khome ti-plastic khatika plastic so. So look at the kid, must you take away Muno Gash, Muno to court. I told you, read. I Mandla Gingirikani. The old Tamwena. Ukumashit, Ashfika Shkokota, she is Karumia Wena, La Tembisala. But give it. Become lovely, let Tembisa, but my love was love says. Maybe Mhan Aggy, if I need to this example you want, you know, maybe find another place, maybe Madrid or Foy's or Shawela, you know. But when time is abakarele man. Or quali a flat in your well. Okay. Ebishfika shkokota irntiu. Ebishfika tama. Na wena u mesena bribe. Wena muna mdiwa xikweleti n'wina. N'wina ma kolotisa vanhu va Xikwembu. Very hidwa xikweleti. Mhan Aggy kuna mara mina sele tila ita n'wina ta vava. Loko se va mtshika lawa depression ta kona loko mina ni nga wu hlayelela phela mina hlayelela ku ri munhu loyi loko se a dye vuswa laha ivi ni heta maybe ti-piece timbirhi a ni sweswi vanhu laya ka mina maybe ni loko ni xave braai pack ni xava maybe ni ku hayi loko ni sweka 6 piece ivi ni phamela kulani 2 nunu wa mina 2 ivi na mina 2 kumbe ni endla extra 1 se extra 1 ya yini na ngoma swi endlela leswaku loko mi sweka nyama kumbe mi sweka xixevo xin'wana na xin'wana ivi mi sweka xo pima lexa xa n'wina xa le ndyangwini ku endla in case ku tshuka ku vakache vanhu mi kota ku va cater na mina na swi endla sweswo and swi mangu ni kuma ni sweke swakudya swo talo a hi tweni ku Mhan Aggy keta lexi rin'wanini leyi 2 kg ivi a ta futhi loko u kota ku sweka vuswa bya ximara nga ha tlheli wa ta loko se a xurha ti khoma khwiri a ganamba henhla ka bed se ku la ku dyiwa yini munhu mani wena Mhan Aggy wata ku dlava ambedweni wa wena ka timabyi lava n'wina
If you tell you heta usihlekelele, look, he spends time with me. If you look so to Nanda, we are all of Africa. We are Shabbat matching t-shirt, is an as you imagine. Ukufostela man eki hayi man eki mara vanhu lava le ku fosteleni mara a swi fani ka phela swa vava ku tshama i ri wexe heyi ni vulaka ku tshama i nga ri na munhu swa vava vanhu va koho se at least loko ku tshuka ku te munhu va ri va mani just maybe once a week va fika va nghenanyana hambi va khomanyana maphisisi mateki veri vo tala va nghena va nga ri va khomanga ti-checkers mara at least let's take va ta va khomi maphisisi at least va nghenanyana munhu nyana kan'wenyana ntsika hayi vanhu va hosi va tshikeni nyana ka maneki a ni what if kuma ku munhu loyi ku ni rhandzaka na hi a nga tirhi mi kuma ku sesi loyi munhu loyi a rhandzaka na sesi a nga tirhi ku tirha sesi se i fana a nga yi mola Africa a xavaxavanyana ti-his and hers hayi man come on man egi man egi N'wina marhandza ku rhandziwa ende mi lava ku endla ngeti like lowu nga n'wi kuma ngeti hayi u endla swona ende xiyisa xi le timhakeni ni a swi tuwe wena ti-emotions se ti laha you in love madali u n'wi veka ka profile picture u n'wi vekela yini ka profile picture ya wena a mi siza mi heta na 2 weeks se okay ana like attacker okay avese va ita talks guys how long do you wait until you can post your boyfriend or girlfriend on Facebook or on WhatsApp status how long do you wait it's a very tricky one because some of us hina loko singena marandleni ngena na hina mabhunzu vanhu vo singena na msisi khala na anena msisi liya so swi ta nghena na xidloko abaranzi hini ngena hi nyumpela na swikunwani vanhu vo sitsikeni so yini when I win I just called to say I love you I went na ti-message ta yini boys they don't want to be chased they are chasers like nje naturally vana va kuma maneki mi vulavula points mon tlhelela ndzhaku nyana la ntwa ku mi ri boys don't what boys they don't want to be chased they are chasers like nje naturally vana va kuma vona va chasako mara n'wina mi lava ku va tsutsumisa hi le ndzhaku wa u nga ni foneli namuntlha yini yini hi wena u ripotaka n'wi tshiki a ku chasa and be hard to get loko ri n'wanyana a ta munhu fiku ka hayi a ni ku na huma u kha u nga yiheli ku hayi a ni ku na huma nyaka munghani wa mina se a hi vheli tlhela ende ta n'wi vona loko u endla sweswo va chava ku diriwa munhu u ta endla sweswo right ni mi rhandza mina mi rhandza man eki I'm done with this woman. Okay, that's one of her videos actually. If you want to see more of Mhan Aggy's videos, please go to her channel and subscribe there. It's Mhan Aggy Mabhedhle. I think it's Aggy Main House on YouTube. She also posts on Twitter and also on Facebook. She is live. I mean, I love her. Actually, you know what? For Women's Month, I feel like we should have Mhan Aggy on Mandla Gingirikani, you know? Just to hit that seriousness liya la ku twa mahungu ya vona ku kahle kahle swilo leswo swi vulavula ku va swi kuma kwihi and i xi nga endla ku va sungula ku endla ti-video hi ndlela leyi ya mara hina va rhandza mani na swi tiva ku mi vo tala mikwatini laha handle vuka Mhan Aggy va chinga ngopfu va hi rikinyela ngopfu a va ngengi va na pride yeah maybe she does come across as very boastful I have to admit and mara mentoring that is a good way of motivation, you know, because if you see someone low angana swona a ku byela ku inga endla so it makes a lot of sense kuri minge evula so ku evulavula when itiva yini she knows she's in marriage, she's been there, she's seen all these things, she's been heartbroken before, and this is what one of the questions I want to ask: has she ever been heartbroken before, you know, and how did she deal with it, you know? So yeah, like mina eka stores I nanguta Mhan Aggy video yabona when leyi vulavula ku mhaka ya n'wina mo tsutsumisa na vanhu ku ri va tsikeni mi tlanga ti hard to get one a va rhandzi ku chiziwa man
Man Aggy mi nga humesi swilo leswi hinkwaswo man mi swi xavisa it's serious information leyiwani man le gere mina ke sa swi I'm thirsty to tora salute mi nga